Mwiriho neza nshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu. Ibisasu bibiri byagabwe n'abiyahuzi byaturikiye mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda, Kampala. Bateye imwe mu police station nkuru cyane mu mujyi wa Kampala, ahandi bateye mu ruhande rwa Parliament. Ni cyerekana ko bashakaga kwerekana ubutumwa buvuga ko bashobora gutera aho bashaka hose. Uyu ni Bernard Sabiti, impuguke mu by'amategeko na politike mu karere k'ibiyaga bigari. Afrika y'Epfo yatangaje iminsi ine y'icyunamo mu gihugu hose bibuka perezida wa nyuma w'umuzungu wayoboye icyo gihugu FW de Klerk. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya ku buryo burambuye, nimujye kure. Amakuru yacu yo kuri iyi saha turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Afrika y'Epfo yatangaje iminsi ine y'icyunamo mu gihugu hose yo kwibuka perezida wa nyuma w'umuzungu wayoboye icyo gihugu FW de Klerk. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Iyo minsi ine y'icyunamo perezida Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yayitangaje uyu munsi kwa kabiri kuri perezida de Klerk witabye Imana kwa kane iwe mu rugo mu mujyi wa Cape Town nyuma yo kurwara indwara ya kanseri. De Klerk ahabwa amanota yo kuba yarakurikiranye inzibacyuho y'amahoro Afrika y'Epfo iva ku buyobozi bw'abanyakamwe b'abazungu ikayoborwa na rubanda nyamwinshi y'abirabura, yari irangajwe imbere na Nelson Mandela yitabye Imana ku myaka 85 y'amavuko. Nyuma y'itora ryahaye amoko yose amahirwe mu 1994, De Klerk yabaye vice perezida muri guverinoma y'ubumwe bw'igihugu. Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko ibendera ry'igihugu rizamurwa rikagezwa hagati nk'ikimenyetso cy'icyubahiro kuri nyakwigendera wahoze ari vice perezida FW de Klerk. Byavuzwe mu itangazo rya perezidansi. Iminsi ine y'icyunamo izatangira ku museso w'ejo tariki 17 ukwezi kwa 11 nk'uko iryo tangazo ribivuga. Eugenia Mukankusi nakomeze atugezaho n'iyi nkuru ivuga ko umuyobozi w'ingabo mu burasirazuba bwa Libya Khalifa Haftar yatangaje ko aziyamamaza mu itora ry'umukuru w'igihugu ritaha. Uyu mugabo uzwi cyane mu ntambara yo muri Libya uyoboye ingabo mu burasirazuba bw'igihugu yatangaje uyu munsi kwa kabiri ko aziyamamariza itora rya perezida ryo mu kwezi gutaha kwa 12. Ni itora rigamije gufasha igihugu kuva mu bushyamirane kimazemo imyaka 10. Umuntu ubonwa nk'uwakuruye amacakubiri, kandidatire ye ni imwe mu bintu byinshi bizatwikiriza igihu ku itora rya perezida n'ay'abadepite, kugeza ubu adafite gihamya ko azaba hasigaye gusa ibyumweru bike. Amahanga akomeje kotsa igitutu ngo azabere igihe. Atangaza kandidatire ye kuri televiziyo, Haftar yavuze ko amatora ariyo nzira rukumbi yo gukura Libya mu bibazo igihugu cyibasiwe n'akajagari n'ubushyamirane kuva imyivumbagatanyo yashyigikiwe n'umuryango wa OTAN ikuye ku butegetsi Muammar Gaddafi mu mwaka wa 2011. Haftar yayoboye ingabo ziswe Libyan National Army ashoza intambara ku mitwe itandukanyije mu burengerazuba nyuma y'uko igihugu gicitsemo ibice mu 2014. Haftar wiyandikishije ku mugaragaro ku kigo cya komisiyo y'itora i Benghazi yarahiriye gutangiza inzira y'ubumwe, amahoro no kubaka igihugu igihe yakwegukana intsinzi. Icyemezo cyo kwiyamamaza gishobora kurakaza benshi i Tripoli no mu bice by'uburengerazuba bw'isi bavuga ko nta tora mu turere ayoboye rishobora kuba mu mucyo kandi amushinja ibyaha by'urugomo mu ntambara. We ahakana ibyo ashinjwa. Barakoze bagenzi bacu Eugenia Mukankusi batugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu cya Uganda abiyahuzi bagabye ibitero bibiri mu murwa mukuru Kampala. Kugeza ubu polisi ivuga ko ibyo bitero byaguyemo abantu barimo nabo biyahuzi bikomeretsa abandi benshi. Igisasu kimwe cyaturikiye ku muhanda uriho ingoro y'inteko ishinga amategeko, ikindi giturikira hafi y'ibiro bikuru bya polisi y'umujyi wa Kampala. Ibi bitero bije bikurikira ibindi byagabwe muri icyo gihugu mu kwezi gushize. Nta muntu cyangwa
umutwe wari wabyigamba, gusa kenshi leta ibishinja umutwe urwanya ubutegetsi wa ADF ufite ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukanya mugenzi wanje Geoffrey Mutagoma amaze kuvugana na Bernard Sabiti, impuguke mu by'amategeko na politike muri Uganda by'umwihariko no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange, amubaza uko byifashe Kampala mu murwa mukuru wa Uganda nyuma y'ibi bitero. Ubu umujyi wa Kampala ucecetsemo gake, ukubuyeho abantu benshi bafite ubwoba nyine, abenshi barimo baritaha kujya mu mago yabo. Reba na za roadblock nyinshi mu mujyi, uraho ucamiye usangaho abasirikare. Aho ndi mu gice cy'umujyi ndimo, abantu nabo barimo gukinga amaofisi bagataha, kandi n'abarinda aho nkorera nabo bakababwira abantu ngo batahe bakabakingaho. Iki gitero kibaye hashize ibyumweru bike, nanone habaye ibindi aho mu murwa mukuru wa Uganda Kampala. Abantu babyakiriye bate, barabisobanura bate? Habayeho ibindi bitero, ariko ibyo bitero byo bikaba byarakomerekeje abantu bake, kandi igipolisi hamwe n'igisirikare bakaba bari baranzuye ko abenshi bari inyuma y'ibyo bikorwa ko bafashwe bagafungwa. Ariko igikorwa cy'uyu munsi ni cyerekanye yuko buriya abo bantu bari gukora ibi bikorwa ko bagifite imbaraga, kandi ko abenshi batari bafatwa. Icyo rero kikaba gitera abantu ubwoba bwinshi, kuko unabizi ibikorwa nk'ibi ntaho biba bigendererwa kwica gusa, ahubwo biba birimo n'iterabwoba. Noneho rero ubwo abantu bakaba bari kwibaza ngo ni kuki ubutegetsi butakoresheje biriya bitero bya mbere ngo bukore n'amani n'imbaraga kugira ngo bihagarike iki gitero cy'uyu munsi. Ni iyihe mpamvu ituma ibyo bitero byibasira igihugu cya Uganda? Uganda yakoze iki? Ibi bitero kimaze kumenyekana yuko biterwa n'abantu biyita Allied Democratic Front, bari mu kurwanira muri Kongo, ariko bahoze intego yabo ya mbere yabangiye kuba iyo kurwanya ubutegetsi bwa Uganda. Nuko rero government ya Uganda iza kubarusha imbaraga, isa n'ibirukanye mu gihugu, irukira muri Kongo. Ubwo rero muri Kongo niho bari bamaze igihe bari kuva baraza gutera ibitero nk'ibi. Ubundi impamvu ituma bibasira gutera Uganda ni kuko Uganda ifite imirimo myinshi ikora muri uku kurwanya ibitero by'iterabwoba muri iki gice cya Afurika, kandi akaba abategetsi b'icyo kibina abenshi barishwe, nanga bakaba bari gihome, ndetse n'umwe mu bakuru bacyo ari hano mu gihome hano muri Uganda. None ukashiraho no kuvuga ko Uganda ifite abasirikare muri Somalia. Kumwe ku ntego zacyo rero kikaba gishaka kwerekana ko gifite ingufu yo gushobora gutera ubutegetsi bw'igihugu kuko babikoze uyu munsi. Kuko uje no kureba ahantu bateye, ni ahantu rwose batekereje ko babasha gutera. Bateye headquarter nangwa se igitebe gikuru cy'igipolisi cy'iki gihugu, kimwe mu police station nkuru cyane mu mujyi wa Kampala. Ni cyerekana ko bashakaga kwerekana ubutumwa buvuga ko bashobora gutera aho bashaka hose. Ahandi bateye ni uruhande rwa parliament, aho itegeko nshinga yicara, aho abadepite b'igihugu cya Uganda bakorera. Kikaba kikwereka ko bashatse kwerekana ko nta gice cy'igihugu badashobora gutera, ndetse n'icyo kiba cyuzuyemo abasirikare ko bashobora kugitera. Aho niho nakubwiriye nti iki gikorwa ntaho kiba kigenewe kwica gusa, ahubwo kiba kigenewe no gutera ubwoba no kugira ubutumwa boherereza ubutegetsi bw'igihugu n'isi yose ujaniye hamwe. Bwana Sabiti, ibimaze kuba muri Uganda bivuze iki ku hazaza h'umutekano w'icyo gihugu n'umutekano mu karere muri rusange? Icyo nibwira nuko kuko igihugu cya Uganda kizwi nk'igihugu kiba gifite umutekano, kimaze igihe gifite umutekano ujaniye hamwe mbega. Ubwo rero kije kumenyekana ko aba baterabwoba igihugu bashoboye kugitabangura, igihugu gifite igisirikare gifite imbaraga nka Uganda, ni ikiba kimenyesha ko buriya n'ibindi bihugu bitwitoroye nabyo biba bitari safe.
nangwa se biba biri mu kabi mu danger. Bwana Bernard Sabiti, impuguke mu bya politike n'umutekano, twavuganaga uri Kampala mu murwa mukuru wa Uganda. Urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Urakoze. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo yera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugiye mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 4 1 Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abarundi basaba ubuhungiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho bakambitse mu nkambi y'agateganyo ya Sange iri muri teritwari ya Uvira, bavuga ko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera mu kibaya cya Rusizi. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Muri inkambi y'agateganyo ya Sange ahari abarundi basaba ubuhungiro 104, hari abo usanga bari munsi y'igiti cy'imyembe, abandi bari mu gihangare kiri hanze y'inkambi, mu gihe abandi baba bari imbere muri iyo nkambi ifite urupangu rw'amabati. Kwizerimana Chantal amaze ibyumweru 3 ahunze igihugu cy'u Burundi bitewe n'umutekano muke yari afite. Jewe nahunze kuko umuganje bamutwaye ijoro tumukansha ndaza kuko nabonye umuganje bamaze kumutwara ijoro, nanjye naca mvuga ati reka nca niro. Egide Sabiyaremye numwe muri abo barundi bari gusaba ubuhungiro avuga yuko kuba muri Kongo nta byangombwa bibaranga bituma bicara bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano. Ikibazo hanini kiduhanze cyane, urashobora kuva ngaho uvuze ati ugiye kuraba ingone woronka ufungura cyangwa ugiye gusuma kabisa bagashobora gufata ugasanga bakujanye mu makambi yo masirikare. Icyo kintu kabisa kiratubangamiye cyane. Urashobora kwirirwa ngaha byanse kugenda ukirirwa inzara kuri ubwo bariko barafata bagufanya uri mu Burundi bagashobora gufata agasanga uriruha kubera inzara, wari ufite n'agafaranga ko kuja gusuma ntubukijaye. Yego icyo kintu kabisa kiratubuje amahoro cyane kabisa. Uri kuragenda no kwinyegeza ukugohoterwa kw'aba barundi bishimangirwa n'ikikundi Jean Claude umaze amezi 3 muri Sange. Tutafite impapuro turatezwa cyane, nta muntu aza gusumira n'umwana, nta no kuja ageze ngaronke nakaraka kora arakaja ko bakamusanga mu murima bakumufashe basi bamujana nk'igitungwa ntagira ngo kivugira kubera ko atakintu kimwerekana ko ari umuntu we mpunzi afise. Aba barundi bari muri inkambi y'agateganyo ya Sange bemeza yuko kubera imibereho mibi babayemo ari ituma bajya gushaka ibirakanze y'inkambi kugira ngo babone amafaranga yo kugura ibifungurwa. Tuje hanze ku mpamvu yuko badufungurira kuzuba mugabo ku mugoroba nta fungwa turonka, bigace biba ngomba kugera imiryango kugira ngo abana bosinzikarizwa ubuzima kuko inzara yuko twoza kwiyungunganya kugira ngo dufungurire umuryango ku mugoroba. Mwaje hanze ibogaca badejeme badufata bahama bagafaka badufunga, hanyuma iyo tukiri hafi kubusho buri hafi hari bagenda kutuvugira abajejwe ikigo hama bakabarekura, mugabo ugifatwa urakubitwa ukabohwa, ivyo bigaca bituma ubuzima businzikara. Ifungurwa ubwo bugari buronka bari ndani, twe turi ngaha ntituburonka. Utagiye kwironderera ubwana nye bakuririra. Urumva rero abagabo bacu aba bafise yagiye kurondera ubuzima ntibanagaruka, turategeza ko garuka tukabura. Mu rwego rwo kwirinda guhohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano, bamwe mu barundi bakorera imirimo muri Sange batanga amafaranga yo kugura igipapuro gitangwa n'abashinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo kibemerera gukorera muri Sange. Abari hanze batari mu mpunzi barashobora gutanga 37 na 5 ariko cyari hari uwo bafashe umugenzi wanje yari hanze yatanze 33 ngo mu mezi angahe? Mu mezi 3. Yego uri impunzi rero ngaho cyakura he. Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Sange Bwana Frank Ngandu avuga yuko hari igipapuro batanga kuri abo barundi bari muri iyi nkambi.
iyo bifuza kujya gutera ibiraka kandi ko nta murundi ufungwa afite uruhusha rw'abashinzwe impunzi. Frank Ngandu akomeza kuvuga yuko ari gahunda yo gufotora aba barundi basaba ubuhungiro kugira ngo bizafasha abazemererwa ubuhungiro kubona ibyangombwa by'impunzi. Twagerageje kuvugisha abashinzwe abinjira n'abasohoka muri sange kuri iki kibazo cy'aba barundi bicara bafungwa ntibyadukundira. Mu kwezi kwa 9 aha muri sange abashinzwe umutekano bafunze abarundi 30 babashinja kwinjira muri Kongo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikibazo cy'intambara yo muri Ethiopia kimaze gufata intera aho abahagarariye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano bavuga ko nta gihe gihagije gisigaye cyo gushakira umuti iki kibazo. Bavuze ibi mu gihe inyeshyamba zo mu mutwe wa TPLF zakanije umurego zerekeza mu murwa mukuru Addis Ababa. Kuri iki kibazo mugenzi wacu Timishimwe yaganiriye n'umunyapolitike Condo Gervais wabaye muri Ethiopia igihe kirekire ndetse avugana n'umunyamakuru Jean Damascene Hakuzimana uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamubwira uko icyo kibazo cyatangiye naho cyerekeza. Rodine ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'Ijwi ry'Amerika. Uri umubyeyi ufite umwana wakoze ibizamini bya leta amanota umunsi yasohotse. Nk'umubyeyi uko amanota mwasohotse mwabyakiriye gute? Twabyakiriye neza muri rusange ko twagiye tunabibona abana baratsinze baragerageje ukurikije n'ibi bihe bitari byoroshye bya covid bagiye biga igihe gitoya batsinze neza uko mbinabibonye nkurikije uwanjye ndabona bagerageje. Wawe yigaga mu kigo yigaga irihe shami? Yigaga kuri groupe scolaire Saint-Jean Nyarusange iri muri Muhanga, yigaga ishami ryitwa MCB Mathematics, Chemistry na Biology. Yabonye amanota angahe? Yabonye amanota 39. Ubwo baba bafatiye kuri angahe? Kuri science ngo baba bafatiye kuri 73 ndumva ariko batangaje. Hanyuma abandi biga ibindi bitari science nabo bafite ayo bafatiyeho muri 60 bagenda babikora gutyo. Biterwa n'ishami abanyeshuri bigamo. Ubu barabivanguye nyine hari siyanse ukwazo n'ibindi bita TVT, ubwo ni ukuvuga babyiga babyita nk'ubumenyi ngiro. Umwana yakiriye gute kuba yatsinze ikizamini cya leta? Yabyakiriye neza yishimye kuko navuga ngo byari bikomeye kandi ukurikije n'iya periode twari tuvuyemo y'ukuntu batigaga rimwe ngo nka kuri abanigaga n'ababyeyi babageraho ngo babasure ari abana bari bamenyereye ko bigaga igihe cyagera tukajya kubasura tukabatera morale bumva bize bikomeye ko yambwiye ati rwose ndabona twagerageje. Wari ukomeje ku bihe bya covid nzi ko abanyeshuri benshi batigaga, ubwo hari igihe ishuri ryongereye kugira ngo abanyeshuri babashe cyane cyane nk'abarangizaga ibizamini kugira ngo babashe kubategura neza? Bagiye baba nk'abandi kuko urumva covid yarebaga abantu bose kuvuga ngo barasigaye ngaba ntibasigaye ntago ariko byagendaga bavuga gutaha baratahaga niba ari kujya ku ishuri nukujya ku ishuri. Ibigo by'abapadiri urabizi nyine amategeko n'amabwiriza arubahirizwa. Bigiraga ku ishuri ariko mu gutaha bagera mu rugo urumva umwana bari mukuru azi ko azakora ikizamini abareba mu makaye agasubiramo uko babyize nyine akagenda asubiramo. Ntibamaze no kuba bakuru bajya no kuri internet bagashacinga bakareba, hari na note bageragaho bakanaboherereza bakazishyira kuri WhatsApp z'ababyeyi, noneho umwana akazireba agasoma nta kibazo. Amazina yanjye nitwa Sara Witonze. Sara Witonze wakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye, amanota uko yaje wayishimiye? Yego, amanota yanjye ko yaje nayishimiye cyane. Yego. Wabonye amanota angahe? Nabonye amanota 38. Muri segonderi wize iki? Nize imibare, ekonomi na geography. Uko amanota yaje niko wari uyiteze, niyo wifuzaga, yabaye make, yabaye menshi ugereranyije n'uko wakoze mu bizami? Wabonye amanota ahwanye n'umusaruro wari witeze? Ugereranyije uko nakoze exame amanota ntabwo ari menshi cyane, gusa nayishimiye bitewe n'uko nakoze njyewe. None ubwo 38 baba bafatiye kuri angahe? 73 bahojeje none ahera ku manota 9. Iyo wabonye amanota 9 uba watsinze? Yego, ufite diplome gusa ya makeya cyane. None wowe ufite 38 no kuvuga ko ubwo umuntu yavuga ko uri nko mu cyiciro kimeze gute?
cyane ntabwo turamenya ngo buruse bazazitanga bahereye ku manota angahe, gusa haburaga make. Ndakeka wenda nk'umwaka ushize bafatiye ku manota 46 mu gutanga buruse. Kuba uyu mwaka ushize harimo covid, ntago ibigo byinshi, ntago abanyeshuri bigaga, utekereza ko iyo hataza kuba covid amanota yawe yari kwiyongera cyangwa ubitekereza gute? Yego, aba yiyongereye cyane kuko kiragiye byadusubije inyuma. No kuvuga ko covid hari uruhare yagize kuri aya manota wabonye mu kizami cya leta. Yego, urebye covid uburyo yasubije inyuma abanyeshuri twagendaga gukora leta, twari twariteguye bihaye, haca mu mwaka wo kwicara ati bidusubiza inyuma, kongera gusubira inyuma. Urumva ntabwo twe tuzigiye covid izarangirira, twarigaga igihe cyagera ukumva bongeye ikindi gihe bikaduca intege kwicara muri corona. Nicyo cya mbere cyadusubije inyuma kuko dusubira ku ishuri twabaye nk'abatangiye bundi bushyashya. Umwaka ni munini twatangiye bundi bushya. Birumvikana. Wize ku kihe kigo? Remera Rukoma ku Kamonyi, giherereye Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Hari imibare yari yatangazwa y'abatsinze ikizami bose mu gihugu? Oya ntayo. Namujyanye no kwizera Richard. Nyuma yuko basohoye amanota y'ibizamini, amanota akimara gusohoka wayakiriye gute? Nayishimiye cyane ngaye n'ukuntu yari ameze, n'ukuntu nyine abantu bagendaga bavuga ku kizamini cyari kimeze, byashimishije cyane. Wabonye amanota angahe? 68. Wize iki? Nize MPC. Mata physics and computer science. Ayo manota birumvikana ko ashobora kuba ari menshi ugereranije nuko ayo bafatiraho 73 ngira ngo niyo fatiro. Kuba warabonye amanota menshi muri iki gihe abanyeshuri akenshi ntabwo bigaga neza kubera muri covid, ibanga waba warakoresheje kugira ngo ubone amanota menshi ni ibanga? Ubundi akenshi usanga nyine abanyeshuri mu gihe cy'ibizamini gifitoza mwaka wa gatandatu nyine bigoye cyane, ako inzira bisaba no gutuza nyine kumva ko ibintu byanda bisanzwe mugenda bajya gukora mu examen bisanzwe, ukigenda nyine gutekereza ko ufite ibintu byinshi byiza, ukiyizereramo nyine ukumva ko ibyo uzi haricyo byakugeraho kandi haricyo byakumarira. None ubu hagiye gukurikiraho iki? Ayo manota yawe azatuma ujya ubona buruse muri universite? Yego, ndabizumva mbyizeye. Hari icyo utekerezaho gishobora kuba cyarabaye nk'inzitizi wenda uyu munsi ukavuga uti iyo tuza kwiga mu buryo busanzwe nta covid iriho mba narabonye amanota runaka? Ibyo ntabwo byabura kuko bitewe n'umuntu mude yagiye muri ikizamini cya leta yumva ko agomba kubikora kandi yarishyizeho ifitemo ko bigiye kuza bakaza kukigiza nyine cyangwa byangongera umuntu akumva ko nyine asanga nyine atazakikora ikizamini cya leta, rero bigatuma asubira inyuma nk'uko yigaga. Amazina yanjye ni Hangimana Gaspard, nkaba ndi umwarimu wigisha ubumenyi bw'isi n'ibidukikije, nkaba nigisha ku ishuri ryisumbuye rya Sumba riherereye mu karere ka Nyamagabe. Rero kuri uyu munsi nibwo twabashije kubona amanota y'ibizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri wisumbuye wa gatandatu, aho ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini cyashyize ahagaragara. Ubwo uyu munsi n'ubundi nibwo tuyabona kuri interineti, baduha linki tubasha kuyaboneraho. Ubwo rero ariko igihari ni uko ntabwo turarangiza kuba bitangaza ahagera hasi mu saa 8 z'amanywa, ntabwo turarangiza gukora wenda analize z'imitsinda yabaye ngo turebe ngo hari icyo twita amakombination, ngo buri combination yatsinze gutya, ariko amakuru ari nuko nta munyeshuri n'umwe wabuze diplome. Hari n'abanyeshuri bagiye buzuza ikizamini bakacyuzuza muri buri combination, mu gihe twita combination. Ubwo hari ukuntu hano twiga amasomo 3 mu cyiciro cyisumbuye, bagenda bakiga amasomo 3 ayo bita kwa subject niyo bita hege. Ubwo ni ukuvuga ni history, economy and geography. Hakaza mu icyo kigo hakabamo ibyo bita MCP, ubwo ni mathematics, chemistry and biology. Hakaba ibyo bita MEG, mathematics, economics and geography. Hakaba ibyo bita ubwo ni icyo twita ni mathematics, economics and computer science. Ubwo rero ushinzwe amasomo niho wagiye guha amakuru make atwereka abanyeshuri bagiye buzuza. Icyo yadutangaje ni uko nta munyeshuri n'umwe wabuze diplome, bose babonye diplome 100%. Ubwo kuvuga ko bose bazibonye, kuvuga ko bose babonye diplome ni aho ngaho ku kigo wigishaho cyangwa ni mu gihugu hose? Ni ikigo nigishaho, ni ku kigo nigishaho. Ku kigo wigishaho. École secondaire Sumba. Ubwo
ejo wenda no tuzamenya bazakorana neza amanota yose ariko icyo badutangarije ni uko abanyeshuri batsinze neza ariko umwanya w'umwarimu twanyuze mu bihe bikomeye mu gihe cy'ibizaba bari kwitegura ibizamini bya leta dukora n'ibizamini bya leta turi mu bihe bya korona vayirasi ariko uko byagaragaye byagize neza intsinzi yabaye nziza rwose mu kigo cya ekole segonderi Sumba. Aho ngaho wari ukomejeho mu bihe bya virusi ya korona, ubwo noneho ngiye kubaza, hari igihe abanyeshuri bamaze igihe mu ngo batiga, kuba uyu munsi mwabonye umusaruro nawe ubwawe wishimira nk'umwarimu, mwakoze buryo ki kugira ngo umusaruro uyu munsi uze nawe ubwawe nk'umwarimu wumva wishimire, kandi hari abantu bashobora kuba batarakoze neza kubera ibihe bihe bya virusi ya korona? By'ukuri koko korona yabaye ikibazo cyane mu myigire n'imyigishirize kuko hari igihe twageze turimo lockdown. Twese twakoze abarimu ubwo binyuze mu buyobozi bw'ikigo diregiteri ushinzwe amasomo badushyiriye mu byo bita departimenti. ubwo departimenti hari abarimu bigisha mu bya sayanse, abigisha muri za social science, bigisha mu bijyanye n'indimi. abo rero dukoze amadepartimenti nk'amagurupe abigisha ibyo bintu byo kujyana bakajya mu magurupe, tukagira amagurupe tukareba imbogamizi tukareba uburyo twazikemura. ubwo rero twebwe kugira ngo wenda tugere kuri iyo ntsinzi twabonye izo mbaraga za department twakoresheje muri department rero